Pa da, ovo je informaciono ratovanje, odnosno ratovanje informacijama, nije rat u konvencionalnom smislu te reči. Meci su u našoj priči lajkovi i šerovi na društvenim mrežama. Sada forenzika tog informacionog ratovanja, pre svega to nije primaran fokus onoga što ShareCert radi. To jeste nešto što mi svakako radimo kroz monitoring povreda digitalnih prava u tom cyber prostoru, koji obuhvata preko 400 i nešto slučajeva za period od 2014. do danas. I na taj način smo mi nekako uspeli da forenzički analiziramo kako to ratovanje, odnosno kako to polje ratovanja u Srbiji izgleda. Naročito su zanimljivi periodi oko nekih demokratskih procesa, kao što su izborne kampanje, a imali smo ih dosta u prethodnom tom periodu, tako da praktično ta forenzika znači samo analiza tog specifičnog polja pomoću određenih naučnih i pre svega tehničkih metoda. To više nije toliko problem, odnosno stvar koja je vezana isključivo za Srbiju. To je pojava koja je prisutna svuda u svetu. Imamo Brexit u UK, odnosno u Velikoj Britaniji, imamo predsjedničke izbore u Americi i jedan i drugi proces su dosta bili opterećeni tom tematikom, odnosno informacionim ratovanjem, fake newsom i tako dalje. A s druge strane imamo čuvene fabrike trolova na istoku, Turska, Rusija, što ne isključuje da i s druge strane takođe postoje slični koncepti. Ono što je u Srbiji jako prisutno jeste to neko, da kažem, rat u komentarima, odnosno dosta se toga dešava ne samo u samom sadržaju teksta, nego i u komentarima ispod teksta i na društvenim mrežama, gde se jasno vidi određena vrsta polarizacije društva. S jedne strane je, da kažem, grupa ljudi koja podržava vladajuću stranku, a s druge strane je ta neka opozicija i onda možemo da vidimo oko te vladajuće stranke veliku količinu ljudi koja zapravo suština njene aktivnosti te grupe na internetu jeste da napada opoziciju. Ono što je jako zanimljivo, ili možda i nije zanimljivo, ali jeste u svakom slučaju činjenica je da se sve veći broj, mogu da kažem kritična masa broja ljudi se informiše kroz internet, mnogo više nego što je to bilo ranije. Tradicionalni mediji, naročito ne elektronski mediji, gube taj neki uticaj koji su ranije možda imali. Samim tim, ta infrastruktura, odnosno te platforme na internetu su dobile ogromnu moć da kontrolišu šta od informacija prolazi, a šta ne prolazi i ko čita šta. Naime, pomenuta kampanja u Sjedinjenim državama jeste bila negde uprljana aferom Cambridge Analytica, koja se zapravo odnosila na to da je privatna kompanija, odnosno dve privatne kompanije, s jedne strane Cambridge Analytica, ali s druge strane mnogo veći igrač Facebook kao takav, kontrolišu šta i koje informacije dolaze do koje ciljne grupe i to je negde, da kažem, jedan od glavnih filtera. Onda naravno u određenim delovima sveta postoji takozvani internet blackouts, odnosno gašenja interneta. To u Evropi nije tako učestala pojava, još nismo imali neke velike primere da, ne znam, recimo vlada ugasi internet na nekoliko dana. Međutim, imamo u određenim delovima Evrope zvaničnu državnu cenzuru, kao recimo u Turskoj, gde Twitter je više nedostupan nego što je dostupan i tako dalje. Tako da, svi ti filteri su tehničke, ali i društvene prirode takođe, jer tehnologija sama po sebi jeste samo alat koji politika može da iskoristi za različite stvari, dobre i loše. Ono u šta ja verujem, to je pre svega moj lični stav, jeste da jedini način da se mi izborimo protiv tog takozvanog zla fake newsa, koji nismo mi izmislili, to postoji odavno, propaganda je tu od kad postoji društvo,
jeste na neki način razvoj kritičkog mišljenja, naročito kod omladine. Da li će to biti kroz formalno obrazovanje ili kroz različite projekte koje neko sprovodi, da bi podiglo svest mlađih, odnosno novih generacija o tome da nije sve što čitaju na internetu tačno, da imaju određeni nivo skepse koji bi im omogućio da zapravo istraže ono što tamo negde pročitaju i da proveri izvor koji je to objavio i da jednostavno nauče neke osnovne metode kako da provere informaciju, kako da provere izvor, ali i činjenice. Jer u velikom broju tih članaka koji su zapravo fake news, bazične činjenice su netačne, koje se mogu jednim kratkim pretraživanjem na internetu utvrditi kao netačne. 2014. godine u Srbiji se desila serija tih različitih napada kad je određen sadržaj s interneta prosto počeo da nestaje. Tu su bile različite priče, između ostalog priča o ćerke guvernerke Narodne banke koja dolazi iz Novog Sada u Beograd relativno često sa portala 021 je prosto nestala vest o tome. Onda je bilo još par tih sličnih novinskih članaka koji su prosto nestali, a bili su, ako sećate onog videa iz Feketića gde je tadašnji prvi potpredsednik vlade bio involviran na neki način i ono što smo mi tada pokrenuli, odnosno ne mi, nego zajednica, pre svega Twitter i internet zajednica u Srbiji su pokrenuli da zapravo ne možete tek tako nešto da obrišete s interneta i da to u velikom broju slučajeva može da se vrati. I ono što tada ljudi koji su skidali taj sadržaj nisu uračunali u celu tu priču da će stvoriti naviku kod ljudi, kod zajednice da arhivira stvari. I onda ljudi nekako sada po inerciji i pored toga što dugo nije bilo takvih slučajeva, negde skladište dosta tih potencijalno problematičnih sadržaja, da u slučaju ako nešto nestane sa mreže, to vrlo brzo bude objavljeno ponovo. Samim tim se dosta na neki način hajpuje taj sadržaj, tako da mislim da jedan od razloga što su ti napadi, uslovno rečeno da kažem, stali, jeste to da svaki od tih članaka koji je nestao je postao mnogo popularniji nakon toga nego što je bio pre. Pa najčešće nam se obraćaju online mediji iz Srbije. Do sada smo u ime tih online medija podneli preko 30 krivičnih prijava u različitim situacijama za različite slučaje. Svakako na našem sajtu sharecert.rs postoji kontakt forma i naravno mail info.emergency@sharecert.rs. To su svako ko ima neki problem, u tom smislu smatra da je pod napadom ili da hoće prosto da se informiše o tome kako da se bolje zaštiti na internetu, mi smo otvoreni da pomognemo. Imamo bazu znanja resursi.sharefoundation.info gde se mogu naći različiti sadržaji koji između ostalog, kao i između ostalog i sadržaji koji su vezani za tu cyber bezbednost, međutim i različiti drugi sadržaj, jer delovanje Share fondacije je dosta šire od same cyber bezbednosti i onoga što ShareCert u okviru Share fondacije radi.